Angibuye komjekajeke kwaManala, ngokumsiza uma ngowamabhena. Nanje ngisaphila ngaleyo ndlela ebengiphila ngayo ekhaya. Ngingalitshela ngathi manje khona inzuza engiyaziko mina. Nangiphupha ngiyaphupha, ngiphupha izinto zamadlozi. Ya. Nangiphupha izinto zamadlozi, ezinye ngizifunyane. Ya. Ezinye ngizifunyane zinjalo. Kuthi mina isintu ngiyasithanda ngoba siyabereka ngiyayibona into ngenzisa yona. Konke mina amadlozi ngiyawathanda. Yinto yamadlozi. Isineyifu sipheka umqombothi, siphasa amadlozi. Umqombothi. And kwesinye isikhathi amadlozi bayasitshela abanye. Ya bathi awuphahle. Thina sifuna isintu. Nasi la endlini sinobaba ngiyazi baba uthanda ukudla ini. Ngiyazi. Ubaba uthanda ama-chips. Baba uthanda ama-chips ne-cold drink, uthanda isipa. Uthanda isipa. Njalo nje nesiyokudla. Baba ufuna namhlanje, athi ngifuna into so. Ngenzele yona. Sithandana kabi ngendlela erarako sinobaba. Siyasonda enkonzweni inyoni mission. Sisobabe sigugela lapho enyonini mission. Ngizwisisa. Siyathandana sinobaba. Siyathanda ngisenga babami bapha nomama baze bashona zange ngisi-complain ukuthi baba nangiphoziseleko le ngiyamtshela mara la uyangiphosisela. Siyikhuluma kahle sicela napha abantwana bangakhona bangantshela basengekathi ngelinanga bathole ukuthi abe nesinobaba qha. Into yakudala ineqiniso, into yamanje ayinaqiniso. Isikhathi samanje abanye abafuna ukulobola. Intombazana nayo ake ngithi umsana naye umtshele uhlala nentombazana le ilobole. Umsana akufanele namuhla ngifuna ukulobola. Yabona? Benza njalo besana. Isikhathini sanamhlanje.